izwo vha Kriste. Zwine nda ri ni zwi elekanye ngomu haṋu ngezwi, ndi ri Kristo ndi ene murena wa marena, munna a sina muvhango, a sa lavhelesi zwowe fhedzi, munna wo ḓiṱukufhadza, munna wa maanḓa, munna a re tshivhilini tsha mudzimu. U fana hawe na mudzimu ha u iti vhunga tshithu, ene u a ḓibvula, a ambara tshivhili tsha mulanda, a shanduka a fana na muthu na maitele oṱhe a muthu. Zwone zwe mudzimu wa simesa u mu hulisa ngazwo, a mutonda nga ḽone dzina ḽi fhiraho oṱhe, Yesu Kristo Immanuele, mudzimu na riṋe, uri dzinani ḽa Kristo magono oṱhe a gwadame, a vha re ṱaḓuluna fhano ḓasi ya lutombo, ndimi dzoṱhe dzi bvumele zwa uri yes, Kristo ndi murena. Yohane mulovhedzi uri ndo saluwa murahu nga munna o nthangaho phanḓa, a ri ndi ene o nthangaho phanḓa ngauri o vha e hone nṋe ndi sa muḓivhi, o dzula e hone khulunoni ya Davida ḽiṱaḓulu ḽa vhuraru, o dzula na vharuṅwa vha kale na kale, a ri a thingo fanela na u bvula thovho dzawe milenzheni, ene o ḓela uri a ḓiwe kha ḽifhasi ḽoṱhe. Munna uyo ndi Kristo murwa wa Davida, ndau khulu ya Yuda, ḓadzwane ḽa lushaka lwa Davida. Phanḓa vho sa ḓadzwane, sa mudzi tshi simuwa mafuni o maho, o vha u sina hune muthu a vhonaho naka, a sina madzanga, naho ri tshi mu lavhelesa ho vha hu sina tshivhumbeo tshine ra nga tshi takalela. Munyadziwa, o ṅaledzwa nga vhanna, muḓiwa nga malwadze, muḓiwa nga vhuṱungu, o nyadziwa lwe vha vhuya vha dzumbamisela tshifhaṱuwo tshawe, a vho ngo ri tshithu ngae. Mudzimu ḽi ri Kristo ndi ene murena wa marena, o ṋewa vhurena ḽiṱaḓulu na ḽifhasi. Ḽiṱaḓulu ndi khulunoni yawe, ḽifhasi ndi vhukando ha milenzhe yawe. O mangadza na vhavhusi, o mangadza na magota, vhatshipe vhahuli na vhaḓivhi vha milayo, a tshi amba ha zhambi, a tshi amba ha semani. Kristo ndi muḓivha nga ntho ṱhanu, mulalo nga u vhe navho.